Doko lame siman na atama palisun na inde pang leon laro ko pa arian bulan na pangoliran sangka adyong suleng kararaan na pang leon anak na tongkonan makalima na raka kukuha lame katabe na ala ko tome tosito e aluku siya si kambi ite mai pemali laya tulan nate kombongan kalumpang laya tu butun na jome ba tu pira-pira kombongan may ringan na lao may sinode wilayah la may katabe na ala ko toma parenta lalan na bite tondo ko laya keden pa pantan bu tu jo may ba tu pira-pira ba na lembang maka lima na ko kukuha la may katabe na ala ko to untoroy te tangan na tondo ko umpalisi unisungi palisun na sangka alam tema libu ditarik iya tolangan di pekutan ay ende ke di papa elei ke bentan ni temai dandanan sangka ke tunan nang temai salekona sangka lalu tangan na tondo saburan na temai to parengi lalan na bite tondo labu tunna jomai batu pira-pira bapa na lembang pupungkaran kada kukua lalang mo makalolokan na lain deke mo daw maapalisu dawan na lante kurren sumanga asumpu di langi lante polean paraya sumpu di batara ungkal lo tengah na langi lagu koe puange bungka mo kami bak maniki kilang mo kami pentiron bula ami belan na lagi tete maniki kami kurren sumanga lagi eran bulan ni kami polean paraya lante atu temo inde kulla atu marasan kamu puang talu sang buah banang kamu mau puang marinding mawa kamu mau puang ma aku lambu do tilangi kamu mau puang di surah okorammi di bulintong susarayammi di sampah adoti isung ammi kamu puang laki pak buangi sandaran dana kamu puang laki pak kolaki sumpu biringna te panguran derandean lante bak marwasang lagi kuwa meti alangkan mo komi mai sayang kalupini mo komi ami sande iti ngayo boko pi ami langaran di sade kanan kairing ang kulangan tela maka marapindan ang buende ke tela mesa ada gandang langan lah unnoni giring-giring ang kuben dan si toe doke dire maka tunan ng si toe kamumungan rar kurre sumangana inde allo mangka ditanda balo sapa paraen na inde kulla amain pun dito ding rongko o dio may to sang petayanan lante kumbungan sallo o inde padang di kalumpang kurre sumangana inde padang tuo balo o saba aparen na inde kalebu batu laparan dini umpabendan kebano kabusungan na puang matua dini umpatunan nangi inde etongkonan layuguna tosang petayanan lang kumbungan sallo o inde jemaat kalumpang la kulambi mo dadi mo tedong maabun walpo lana dete mo tanda-tanda mo iko karambau maasonggo bisara tanglan po tirampan tua mo tanglan po di pangparaya mo ikot bulwal po iko karambau maasonggo bisara belang na laku to yang kodo kay diremak laku tetangang ko inde kaumpungan rara apa laku pokadarara ako laku sabu bulan laku gente kan daure ko
iya to ulang muterong ulang rara na to sang petayanan lantai kumbungan sallo inde jemaat di Kalumpang kaleke mui ko tedong pontolola ana to sang petayanan ilante padang di Kalumpang inde jemaat Kalumpang ilong iko tedong suke bulan atau sang petayanan lantai kumbungan sallo inde jemaat Kalumpang bulungu iko tedong darun bulan na to sang petayanan lantai kumbungan sallo inde jemaat Kalumpang tandukmu iko tedong suke bulan na to sang petayanan lantai kumbungan sallo inde jemaat Kalumpang talingamu iko tedong gandang perangin na to sang rabutan lang to sang kapunan aw lantai kumbungan inde jemaat Kalumpang matamu iko tedong biak borong na to sang petayanan lantai kumbungan sallo na puang inde jemaat Kalumpang mata bungimu iko tedong lana po sulosondong ko lana po biak abongi ko to sang petayanan inde jemaat Kalumpang balulangmu iko tedong lotong boko na to sang petayanan lan kumbungan sallo inde jemaat Kalumpang iko tedong kandaure maulin na to sang petayanan lantai kumbungan inde jemaat Kalumpang guntu umui ko tedong maabulualuk iko karambau maasonggo bisara eran bulan na to sang petayanan lantai kumbungan sallo na puang inde jemaat Kalumpang Kalumpung mu iko tedong sorong pindan na to sang petayanan lantai kumbungan sallo na puang matua inde jemaat Kalumpang samban mu iko tedong manik kata na to sang petayanan lantai kumbungan sallo na puang matua inde jemaat di Kalumpang isip mu iko tedong lise balusun na to sang petayanan lantai kumbungan sallo inde jemaat Kalumpang lilamu iko tedong gayang bulan na to sang petayanan lantai kumbungan sallo na puang matua inde jemaat Kalumpang panisungmu iko tedong lana po tanda masero ko to sang petayanan lana po to dun kalua ako iko kumbungan sallo o lantai jemaat di Kalumpang koso mu iko tedong ulang rara pepori mandana to sang petayanan lantai jemaat Kalumpang katopang mu iko tedong baka pangaluan parena to sang petayanan lantai kumbungan sallo na puang inde jemaat Kalumpang penawam mu iko tedong kalimbuang boban na to sang petayanan angga to kumbungan sallo na puang inde jemaat Kalumpang
raramu iko susi kaseda kasedan na tosang petayanan inde kombongan salo na puang inde jemaat Kalumpang buamu iko tedong gandang bulan na tosang petayanan lang kombongan salo na puang inde jemaat di Kalumpang atemu iko tedong sangeran bulan na tosang petayanan lante kombongan salo inde jemaat di Kalumpang balangmu iko tedong mawa sioso na tosang petayanan lante kombongan salo na puang inde jemaat di Kalumpang lalantay mo iko tedong sepu urusan na tosang petayanan lante kombongan salo na puang inde jemaat Kalumpang lalantene mo iko tedong doke mataran na tosang petayanan lante kombongan salo na puang inde jemaat di Kalumpang bane ke mo iko tedong batu kulla na tosang petayanan lante kombongan salo na puang inde jemaat di Kalumpang den pamanitang nasaburan dan dipudukku tanda-tanda mo iko tedong mabulualu ku leson kalemo iko karambau masonggo bisara inden aku mangaku kumba mangore tanda tingaran mak sosoran renge aku mua meladara aku telah pasumbungan puduku masih kolar aku telah kapompuran kapa ulelianan songko peladaran aku tali banno inyang buda tangkulang bina inyang manimpak tangku karatuinna tang palambi tang lakuanggai tang upu tang laku tungkanan tang mitiro raka duka tang ta parika matami kumua aku tangnya anak pare-pare nangka tanya aku batin atau pas sasaran tuyu nalami atun nana dete kula kasih dolokan na iko tedong mak bulu waluk iko karambau mak songgo bisara kumua iya de eton na silo pakapaya langi nalino ton nasang papa paya batara tua anali pusan takasalle maka daya de to puang matua daw may tangan nalangi kumua laku pasisarak aku batara tua anali pusan takasalle napada itu allo di sanga masiang napada itu malilin di sanga bungi di tua barra ami to bulawanta sa katamata sawan si barrung di tongka kinan demi to mane tang karawan tamatandasan si kore-kore bung tosan karua anna takko to ganna abilangan na di dandan baka do tangan alangi di patok ampolo birri daw dasaan atau pawanganan iya tu nenek emu tedong di sanga menturiri langan siayo kalambaan nenek na kami torotolino tola apa nenekmu iko tedong todolomu iko karambau mak masonggo bisara mataku laun no lairan di langi mengkailing laun tete enda atau paonganan anna unno la sang papa na langi sang sesena batara umpolan banan gaun untete salebu anna rampo dio biring na tasik dio randan na langi apa iya to narampo dio randan na langi iko tedong mak bulual ku nenekmu iko karambau mak songgo bisara narandan sulle to maning nadete toleaka nalangan mekutan alondong langan puang matua daw tangan nalangi itu kumua weh puangnya
apa morotela ki patobang di kolong apa morotela ki palaman ribaroko na inde mo kani randan na langi inde miringin na lelean uran na iri angin na simbo-simbo darining makadaya ade puang matua daw may tangan na langi gumuha amin tamang ko pangala taman lang ko kurra manapa anna mintu tu kesa lemberan na mintu tarukan na lan pangala taman iya mulamu patobang di kolong iya mulamu polaman ribaroko sikuan sang keederan sikutana sang tiangkaran tama pangalataman tolan kurra manapa apa bendan iya mak pak tagarian bendan iya makaraeng na ada lan lepungan bulan lan lilina pandan matarik kallo amula dipotangkian suruh la dipote tangan lindo saraka apa ikote iya to nenek mute dong iya to dolomu iko karambau ma songgo bisara mataku ulaul lambani tasik kalua mengkailing laun norongi minang alambe makalima ana laurir kali kumandalan apa makadaya ade puang matua daw may tangan alangi isu mo gandang iya to tumamparara atau dumilisun na batar tua to kumua kampai ko sampai na bulan tayang kotumanan barin na pariyama ilan bombang siratuan amu lambang tasik kalua amu orongi minang alambe amu rira kali kumandalan sikuan mia sangke deran ang tiangkaran tonna sadio dio namai tonna sauntang ngai lalanna nalambi kapadangan na nadete emenggan tananna iya to nenek emutedong tang marandang iko na tang marumpe kalungkuna tang labona kaliku araana terong tang mateana kana tang mesa apeturiang na apa lebendan niya ada lante tangana tondo ko lante lisun na kale pang leon tumulan tangan apa sa tumulan tamuan na tau kampan nalandolalan ni ko iko torangga ina to masinggung karangan painan na to manarang untandai palisun na tedong umpe bulun na karambau maasonggo bisara belan na maimpun mo ya pak tagarian lante tangana tondo ko lante tangana kombongan inde padang di kalumpang iya moto mo di palimbong lante tarampa kabulan mahalo to temo la di potangkian suruh ko la di pote tangan lindo saraka ko kumua tangla na poti ramban ria tua amu tangla na poli pangaria parayamu iko tedong mabulu alaku iko karambau mak songgo bisara belan na la dito boko mo makairim mula di somba mo mabeko bung lansangan na puang talusang buah banang puang matua ambe puang Yesus Kristus na puang penamasallo amin ya temai laku sorong mula ketumpan dua acara waktu lako panitia tula panata ite ada si terun adam to ure semanga paraya sanda lako kita masolanasan Oh, jago teman kampi na pemirsa. Oh, sawer itu dah. Oh, ya tuh ya, anu mundur. Hasnatabi, selamat pagi, selamat tahun baru, semoga sehat selalu berkat. Oke, amin. Terima kasih bosku, semoga sehat semua.
Yakin pengalinan, Ubici Wadaka. Oke, nanti disiapkan Om. Ini mau itu panitia, siapa murah, siapa kamberan. Nah di pasak atau ulang siaya tu talang batu awal lah dipakai pai pindi te tangkian suruh. Iya, tabe kita tu mengura bisa kata si bali-balian nunan itu Selamat tenong. pagi, Pen. Dia kamu. Selamat pagi, oke. Selamat pagi, Pen. Selamat pagi. Oh, ada yang cari tadi Pen di spill Ibu Pendeta. Oh, ini sudah. Bu Pendeta siapa yang tadi? Ipen kan Tem, bilang Ada yang dapat. cari. Ya, Ipen 2 ini. Oh, Ipen. Proponen samping. Oke. Proponen emeritus. Oh. Foto kan kita dulu, Bang. Oke. Foto kan les. Coba. Pakai bano, paten. Saya di tengah bakar Ambil nama Rara sedikit, Payung, supaya nama kita ambil Bayu kias, toh. Mundur-mundur lagi sedikit. Ini dulu. Sabe. Palai ko dolo dito sama nih. Palai ko dolo. Oh, nah aku kulan. Iko bang? Kamera ano ko to? Sabar. 2 ti. Sabar. Tetap yang cantik. Ano na Oke. malusuin deh Ipen. Iya, di mana pala ko kita PGT. Atau Masusupapi yung pirata piya. Masusupapi ko masang ba. PKB, misi bali-balian nun pa ano itu tenong eh. Hindi, betul lang. Iya, bisa ke kamu ke popon nanti itu tenong lan dulu tuh. Iya, tayo men. Pelaku ini. Ini nih bapak tu minda empat. Minda mula ni male. Minda. Saya. Salah. Atanya tata. Oh, kamu ngono? Ya. Pertama udah culang dulu, pertama culang dulu. Ya, Pak Nolin jadi pulang. Kasar kan dong. Ya, di sini polisi sudah. Kenapa maray bang dulu sama Di Pori, dia tuh letak kanan di Pori. dapat kepentingan itu dapat Pasti kapan itu, sudah. Pasti kapan tolong lah, pasti kapan lah. Oh. kanan tadi. Itu tuh itu pulang ke lalu Pwede di pasanin. Marlaga pemirsa. Pwede di pasanin na kahit ito di patin. Hindi kayo.
Sa desya mo nakatuo labo siya. Labo. Paipinan. Ako naman Yang paipinan na. na suka pa naman yung paipin. Gusto. Oke, pamirat to. Hasil kan dia. Simple yan. Labo. Tare mi. Baliangan nih. Dapat minta aja dulu tuh. Oh, baliangan lurik ke kami. Nah, Yalan ni pe ano na jo, pe sambulan. Giri-giri kila. kalau kita talang ba yun? Pag giri-giri kina men tingo sa lusaw-saw tulun na, lusaw-saw. Kaya, puta lumay tu perlo na. Puta lumay perlo na. Ya. Di paipin ito lo, di tapon ito lalantay na, di tapon ito lalantay na, di panibang sektor tampilan di kadang makajong ito. Tadi mo katula ako. Hindi. Hindi ito naman ito. Pak ketua panitia yang baik bisa yang tobok ki. Karubuan dulu kay suki kano. Ada suke kan suke dong itu kan. Jatan na. Jata. Ala ni suke dong. Bisa ka pangamipakan akan iba do lo dako patong petarusan ko mo. Tak bebit saya. Lakalan-lando itu. Mana tu? Natu. Oh, sekali jangan makasih sih. Tu ano to da to petitin no. Oh, talang. Iyo, talang ay. Ya, naminda mo tumato ko na malayalu na tumatobok. Mga tobok-tobok ka pa malayalu na. Iya iya iya. Ay, mata ko man yung umirin pemirsa. Mata ko umirin mga to pagkinyo sa liyan ko. Ipiniminta kayo. Pwede dito sa. Hindi na kami mewakili mo eh. Talang eh. Tumatutuan na ka. Dati talak sa patalak ko kuminto eh. Ipiniro ko na ng berong. Kaso eh. Tumatuan ko din ni. Yan na mga berong ko pa. Wala di ko para min na bisirangi. Bara. Eh, Kabuk susir ka ba eh? kokutan na. May Pare tobok mas ki. tapon ito lalantag na. Tapon ito. Kutan na. Tara kami. Ako si Kamudian na, baru kamudian. Kiri ba mina? Hindi, yan nilo ko eh. mindan ako bito yo. Tapos dito ko na tamo. Temme mari tamo ko na. Epese yo to ano no. Baya pati yo mo. Yo tenen. Yo ko misa. Yo ko misa. Rakay yo to. Ya. Oh, ya. Asal manda itu ya, sabab nakam teram dulu na jomi. Ya betul jago ki mato bukin dari kalumpang teh. Mato Kita apa tidak bisa? bisa tampilkan pemirsa yang langsung disusuk karena Ya, itu. pelanggar. Apply kalau kerja. Itu tidak bisa terlalu dekat pemirsa. Tongan-tongan diri pong gabi. Mau kiri-kirian na. Akan keluar darah di sana itu jadi.
Pandan di jauh tuh kan taruh. Iyo tabe tumatongku siya suluk solanasang si sonda bangki si pakai nga kumuha ko lendo mo tete kasera pe na yaitu jadwal di kuan tete kasera tu ibadah jadi ku palaku kumuha ko kemak di ta pamadumi-dumi bersemangat. Ada telang ate bapak. Kali itu. Ta nama itu tuloy mami kere. Kurang lincet itu mga tao, bakit tayo na bisa diundang? Kasi mo labo na nala. Yang kami tengkar tu dibayar. Taruh mati. Jori. Tahu ya. Oh ya sudah diri juga. Malu mau yang mana? Kita tidak bisa terlalu dekat ke sana, pemirsa sudah banyak sekali darah di sana. Kung gabi itu dah mantap pemirsa. Nalabo teh. Halo. Nalabo teh pangirin. Pagi, ya. Pagi, ya. Kerte, enggak. Oh, dari. Oh, saya sekarang di Balusu ini. Iya. Tongkoran Kaladun. Oh, yang mana itu? Natalan dengan Matoko Toparingnya itu ya? Iya, di Makale itu Pak, di Makale kita lihat mendetek sebelum mendetek. Kalau kita dari arah Tepau toh? Undir aja. Ya, sebelum sekitar situ. Iya. Oh, iya. Oh, di Teparan. Iya. Sampah putih pas tempas. Ara. Oh. Takasarayor di marong itu naman yan. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Iya, betul ya. Oh, iya. Oh, iya mungkin. Iya bisa jadi iya. Karena kalau tongkonan kan biasa kalau keturunannya itu ke siapa tahu apakah dari bawah atau tidak apakah dari bawah atau dari Kaladun Rimbun atau siapa tahu masih iya. 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 Oh iya betul Pak. Iya.
Oh iya Pak, iya. Di Keatang Pak, iya. Yang simpang di situ, yang simpang di Siguntu itu tuh. Siapa yang tembus ke sana lah, dekat ke sana, dekat Pura, iya. Oh iya Pak, iya. Iya, yang tembus ke sana lah itu ya. Iya. Oh bukan. Saya cuma mengisi liputan itu hari Pak. Iya betul Pak. Iya. Itu kan itu kan siaran live itu Pak, tapi tersimpan di juga di Facebook Pak. Iya. Iya karena kita cuma dipanggil ke sana. Iya. Kalau untuk temparan sekarang ada juga baru-baru dari Kalembang Pak. Iya. Di Kalembang. Iya. Pagian iya. Pak. Tambah kaboro lagu pengiren Pak Yakob, tabe iya. datang di sumber suara. Pakai semangat. Iya. Oh iya. Iya. Berapa bulan kemarin itu baru selesai ritualnya itu Pak di Kalembang. Iya. Iya. Bukan juga Pak, tapi dokumentasi Pak. Iya.